Poštovani prijatelji, braćo i sestre, htio bih sve lepo da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na još jednu projekciju filma u organizaciji Srpskog društva Zadužbina. Imaćete priliku da pogledate dirljivu priču o Bulici Mihajlović, koja od 1927. godine u 3 generacije uzastopno čuva srpsko ratičko groblje u Solunu. I pre svega 80-godišnjem Đorđu Mihajloviću, koji je čuvao neprekidno od 1960. godine do danas. Ovaj dokumentarni film još jednom nam predočava zapravo celu veličanstvenu srpsku epopeju u Prvom svetskom ratu, Golgotu i Vaskrs Srbije. O podvigu srpske vojske pri proboju Solunskog fronta, kojim je okončan Prvi svetski rat, do tada najmasovniji sukob u istoriji ratovanja. Učestvovalo je 36 zemalja sa oko 1,5 milijardu ljudi. Napisano je 1000 knjiga, članaka, izveštaja, eseja, komentara. Pretprošle 2008. godine navršilo se 90 godina tih događaja, po mnogima najuzvišenijih u bolnoj i tragičnoj istoriji srpskog naroda. Ovo je film o Đorđu Mihajloviću, čuvaru svetih humki na srpskom vojničkom groblju u Solunu. Mali su podsjetnik samo na to viteško i neprolazno vreme, ali i opomena da je zaboravljanje sopstvenih velikih istorijskih događaja, njihovih junaka, oblik neumitog nestajanja naroda. Želimo da trajno zabeležimo misiju Đorđa Mihajlovića i njegove porodice. U 3 generacije zaredom, još od 1927. oni ceo svoj život posvećuju u spomen tim nezaboravnim seljacima ratnicima. U 3 generacije zaredom Mihajlovići se rađaju i skončavaju tu, među tim svetnim humkama na kojima je ponovo, po ko zna koji put, vaskrsla Srbija. Tu, na večnom počivalištu, možda i najvećih među srpskim junacima kroz sva vremena, odvija se ceo život tih Mihajlovića. Tu im je i dom i grob. Proboj Solunskog fronta nije bio samo jedna ratička pobeda ili jedno među mnogim oslobođenjima zemlje. Bio je to veličanstveni povratak Srba među velike narode sveta. Potresni, zadivljujući dokaz da snaga duha ispunjenog ljubavlju prema slobodi i domovini može pobediti neuporedivo jaču i opremljeniju zemaljsku silu. Nije to bio podvig vojske, tehnički i taktički opremljene, dovoljno brojne i site, formacijski popunjene, logistički obezbeđene. Bio je to podvig seljaka izgnanih iz otadžbine, predvođenih mudrim vojvodama i časnim oficirima. Podvig vojske čije najjače oružje, ali zaista najjače, bilo hrabro i plemenito srce. Dodatna snaga nezadržavih srpskih formacija ishodila iz činjenice da su u tome šalonu slobode stajali jednako, svi, počevo starog kralja i sina mu regenta kao vrhovnog komandanta, preko vojvoda, ministara, pisaca, naučnika, političara, radnika i poslodavaca, seljaka i građana, mladih i starih, levih i desnih, i sinova svih njih, do žena i devojaka, ili do golobrade dece s činovima kaplara i narednika. Svi. Nije u tome šalonu bilo glavnih i sporednih uloga. Svi su bili važni i svi su morali biti tu, prožeti i vođeni samo jednom idejom, napred u otadžbinu. Srbija je u veliku vojnu ušla već desetkovana, iscrpljena u 2 teška balkanska rata, kojima je uspela da oslobodi jedan od najvažnijih delova davno porobljene otadžbine i ostvari skoro 6 vekova dugi zavet Svetolazarevskog i Obilićevskog podviga. Zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i dovek. Rane još nisu bile ni zacelile, a buknuo je novi rat, unapred isprojektovan i nametnut, veći od svih koji istorija dotad poznavala. Srbija se ne svojom voljom našla u epicentru tog novog ratnog rotla, sada kontinentalnih i planetarnih razmera. Prve bitke Velikog rata, docnije nazvano Prvim svetskim, odigrale su se upravo na tlu Srbije. Na Srbiju se sručila ogromna vojna sila Austrougarske carevine. Odnos broja stanovnika bio je 4:54 u korist napadača. Jako mnogostruko slabija i u broju i u naoružanju, neoporavljena srpska vojska je nadljudskim naporima i gotovo neverovatnim herojstvom izvojevala prve savezničke pobede u tom ratu. U 2 veličanstvene
i strašne bitke, Cersko i Kolubarsko, koje su ušle u sve relevantne udžbenike vojnih nauka i veština. Poraz Austro-Ugarske bio je koliko neočekivan, toliko težak. Razmere i negativne posljedice tog poraza bile su takve da je ubrzo, manje od mesec dana kasnije, morao uslediti novi udar na Srbiju. Sada je pridružena sila Nemačkog carstva. U kritičnim trenucima s leđa su udarili Bugari. Takav združeni udar i neravnopravan boj ne bi mogli izdržati ni mnogo veći, mnogo manje izranabljene zemlje od Srbije. U najkritičnijim danima, kada je goli opstanak zemlje i naroda visio o koncu, doneta je dramatična odluka o povlačenju srpske vojske iz znatnog dela naroda preko Albanije na obalu Jadranskog i Jonskog mora. Tokom tog povlačenja, kroz tamu i stud albanskih planina, od gladi, smrzavanja i podmuklih napada albanaških bandi, stradalo je blizu 250.000 ljudi. Na Krfu i Vidu, toj kamenoj hridi u Jonskom moru, kasnije nazvano Ostrvo smrti, postradalo je u Plavnu grobnicu pohranjeno preko 10.000 njih. Malo ko je očekivao da će samo godinu dana pre, skoro razbijeni, zanemogli od gladi i bolesti, opkoljeni od strane 3 carske vojske, lišeni pomoći saveznika i prepušteni sami sebi, ta vojska i narod u ostacima, tako veličanstveno vaskrsnuti, zažditi oganj prkosa i probuditi u sebi svu slavu predaka. Draga braćo i sestre, film dovoljno govori sam o sebi, tako da stvarno ne bih hteo ništa da dodajem. Kao što velika većina vas zna ovde, u okviru našeg društva Zadužbina postoji Fondacija za srpski kosmos. Baš na jučerašnji dan, pre 2 godine, je naše društvo odlučilo da uzme veću ulogu, tako da je tad nastala sama ideja oko same fondacije, tako da je ovo, da kažemo, naša dvogodišnjica postojanja. Naše društvo je do sada u okviru toga 6 puta organizovano pomoć naše braći, uglavnom deci i onim najsiromašnijim koji nemaju, znači, osnovna sredstva za život. To smo radili, znači, isključivo lično. Bili smo posrednici onoga što ste svi ovde prisutni dali. Znači, mi smo samo tu ljudi koji su preneli tu pomoć, koja je u principu od svih ljudi ovde prisutnih, a i mnogo njih koji trenutno nisu sa nama. Sledeće nedelje planiramo već 7. put da odemo, da pomognemo našu braću da vide da sad kada su i bukvalno svi zaboravili, čak i naša država, da vide da ima ljudi koji ih nisu zaboravili. U okviru toga mi ćemo vam prikazati još jedan kraći film, samo malo da dobijete osjećaj u kakvim uslovima žive naša braća na Kosovu i Metohiji, kroz kakvu muku i patnju prolaze. Pogledajte.